College budi view proses sempat kene kalong kajmitip namta kitu kibala pas ye jimre kabre jong ko humkat telayo admit card namta ka written exam mo kenmo kene ki humkat candidate namta ka exam layo ban download admit card ka jong phi te kane ka link sabu opo description ru ka karteng jong website kede kane macehumguards.government.gov.in dengan klik ikane ka link ban download ngan sabu ya kan link direct kan klik direct kan link kan po direct po website ngan sabu apo description ngan sabu apo comment section ro ju tege gijunan kam da playo ya kan link Government of India Directorate of Civil Defense and Home Guard mekelia Home Guard ki e gijunan kam tu ada mention application number jong phi baru ni kapcha kan mau hang tu habar tho 3*3 kemud badai lai sen lai phap kandap hangne khandai don ki batho 3 minus 3 phap tho 0 te hangne 0 don lagi jong te sakan mau ban mar ba kin don bet ki bakali phap pe re plus ne minus te phap plus kumi number ada number jong phi dam don chu phap wat la kham uru application number te ka janjar ba phin yo ban don met kan te sapandap ki jempan kap bade kapcha dan saklik submit te phin seyo ya ka admit card ke jong phi te tangkan nei ngatrai la shai kule shubun